Jesucristo munakuyninpi napaykamuykichis tukuy qankunasta. Kunanqa qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna p'anqapi yupayninqa kashan chunka. Kay sábado qanchis septiembre killamanta. Titulontaq nishan: hanaq pachamanta willakuy runas hap'inankupaq. Orakusunchis, mañakusunchis tatanchismanta sumaqta hap'iqanapaq. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ajinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Introducción. Ñawpa kaq Samuel hatun yupaynintaq kashan 15, huchu yupaynintaq chunka. Chanta mana unayninmanchu Tata Diosqa paynejman qayllaspa ñawpaq kutipi hina wahyallarqataq Samuel, Samuel nispa. Samuelta kuticherqa parlallay noqa kamachiykiqa uyarishayki nispa. Haqay kutipiqa Dios wahyarqa Samuelta. Paytaq nerqa parlallay tatay noqa uyarishayki. Noqanchispis ninanchis tiyan chayta. Parlay tatay noqa uyarishayki. Imatachus nishanki chayta ruwasaq. Chaypitaq Samuelqa astawan k'askaykukusqa Diosman. Hinallataq noqanchisqa k'askakunanchis tiyan, paywan purinanchis tiyan, pay tiyakunan tiyan wasinchispi, noqanchispi. Chay kusiyqa cristianopeqa hamunan tiyan Diospaq munakuyninmanta chay hayrk'akuy. Maypichus pay tukuy wawasninta waqaychashan, payqa mana ninchu, mana qusaqchu yachayniyta, astawanpis quwanchis yachananchispaq noqanchis. Tukuy pichus cheqan rikkunaman noqanchis yupaychananchis tiyan, mask'ananchis tiyan, sapadiya purinanchis tiyan Diospaq hark'akuyninpi. Pichus runas mana hatunchakunku, wawahina kanku, paykunasqa yachachisqa kanku. Tatanchis yachachin paykunastaqa. Chayraykutaq kaypi nishawanchis: Dioswan purinaqa mana hinachu noqanchiswan hina purinaqa. Paywan aswan kusiy, paypilla noqanchisqa hatunchakusunchis. Chay yachayninpi noqanchispitaq mana hatunchakusunchu, astawanpis noqanchis yachasunchis. Imaynatachus mask'ana tiyan Diosta paywan purinapaq. Chayta yachaqasunchis kunan kutipiqa. Imaynatachus noqanchis hap'iqana tiyan Diospaq yachachiyniyta. Imaynatachus purina tiyan paywan. Amén. Ñawpa kaq tapukuy nishan: mayk'aqllataq uq runapi tiyan imatapis yachachinanpaq? Kunantaq kutichisunchis kay ñawpa kaq tapukuyta. Ñawpa kaq Corintios p'anqapi hatun yupaynintaq kashan chunka uqniyuq, huchu yupaynintaq iskay chunka kinsayuq. Imatachus tukuyta kamachiq Jesus yachachiwarqa noqa, chayllatataq qankunaman yachachirqaykichik. Maypachachus tukuyta kamachiq Jesus hap'isqa kanan kasharqa chay ch'isillataq
antata oqarerqa. Tapukuytaq nishan. Mayk'aqllataq runapi tiyan imatapis yachachinanpaq. Apóstol Pablo nishan kaypiqa imatachus Jesús noqaman kamachiwarqa yachachiwarqa chayllatataq qankunasman yachachishaykichik. Chayllatataq noqanchis yachachina tiyan. Maypichus noqanchis hap'iqasianchis chay yachayta hanaq pachamanta tatanchismanta chayta yachachina tiyan nima yapaykuspa astawanpis cheqanmanta paykunas yachanankupaq. Chay yachayqa noqanchistaqa apawanchis waq runasman yachachinapaq. Kaypi nishan mana kutirispa chay mana allinmanqa chantapis chay llank'ayninpiqa tukuy runaspaqqa Cristoqa qorqa runasman imaynatachus noqanchisqa hap'isunman haqay patamanta chay yachayta. Jesucristoqa hinallatataq payqa hap'irqa. Pay nishan mana noqamantachu ruwashani astawanpis tatay nisqanta chayta ruwashani nirqa. Hinallamantataq noqanchisqa pay yachachishawanchis imaynatachus noqanchis purina tiyan kay pachapi pay kashan ejemplo noqanchispaq. Pablo hina nina tiyan Dios yachachiwan imaynatachus puriyta imaynatachus parlayta noqa yachachishaykichis kikillantataq qankunasman chayta hap'iqaychaq nishawanchis. Amén. Iskay tapukuytaq nishan piwantaq qallarin chay yachayta hap'ikunanpaq chiqanqaywan tata Diosmanta. Kunanqa kutichisunchis kay iskaykaq tapukuyta. Romanos anqapi hatun yupaynintaq kashan iskay huchu yupaynintaq iskay chunka uqniyuq. Ajinaqa sichus qan waqkunaman yachachinki chayqa manachu qan kikiykita yachachikunki waqkunaman mana suwakunamanta parlashaspa qanri imaraykutaq suwankiri. Tapukuytaq nishan piwantaq qallarin chay yachayta hap'ikunanpaq chiqanqaywan tata Diosmanta. Chay yachaqayqa qallarinan tiyan noqanchispi noqapi qallarinan tiyan chay yachayqa. Imaynata noqa yachachisaq sichus mana kusata ruwashani. Imaynata noqa yachachisaq mana allinta purishaspa chayqa qanqa aswan urmachi waq runaspa. Chayraykutaq niwashanchis kaypiqa qanraq hap'iqanayki tiyan sumaqmanta qanpi kanan tiyan kutirikuy cambio noqanchispi. Chaypitaq noqanchisqa sumaqmanta yachachisunchis. Kaypi nishan hatun yachayqa riqsikuna noqanchisqa. Noqanchis riqsikunanchis tiyan yachakunanchis tiyan imaynachus kashanchis. Chay yachayqa noqanchismantaqa apawasunchis mana hatunchakunapaq astawanpis qayllakusunchis sumaqmanta tatanchisman paywan purikusunchis. Chaypitaq noqanchisqa kallpachakusunchis allin kananchispaq noqanchis. Pikunachus hap'iqanku mana sumaqchu kanku sonqonkupi mana allinmantachu ruwashanku paykunataq taripanqanku sumaqmanta haqay kamachiyta haqay patamanta chay sumaq kamachiyta cuerponchispaq chantapis
yuyayninchispaj, sumaq purinanchikpaj, sumaq ruwananchikpaj, Diosninchis noqanchiswan kanan tiyan. Noqanchis paywan kananchis tiyan, paywan purinanchis tiyan. Noqanchis reqsikunanchis tiyan. Yachachinapaj waj runasta. Espíritu Santoqa llank'anqa noqanchispi sumaq kananchispaj. Amén. Kinsa tapukuytaq nishan. Imaynata chanta, imatataq atinqanku yachachiyta tata Diospaj willaykunasnin? Kay tapukuyta qosunchis hermano Guido, pay kashan haqay Mendoza llaqtapi, chaymanta kutichimunqa. Pachi, hermano Richard. Imaynalla munasqa hermanos, Dios tatanpaq sutinpi napaykamuykichis tukuy qankunaman. Kunanqa kay kinsa kaq tapukuyta kutichisunchis imaynatachus kay Hechos p'anqapi niwanchis. Kay kutipiqa Felipimanta parlawanchis. Kutiqa Espíritu Santo kay Felipetaqa parlasqa. Espíritu Santo nisqa haqayñaninta rey. Payqa risqa. Chaypiqa eunuco kasharqa ñanpiqa. Autopatapi chukusqa kasharqa. Entonces Espíritu Santo Felipeta parlasqa. Nisqa chimpay haqayman. Felipetaq chimpasqa. Chaypiqa uyarisharqa Felipeqa imatachus kay eunuco ñawirisharqa. Isaías p'anqata ñawirisharqa kay eunucoqa. Entonces Felipeqa tapusqa. Yachankichu, entiendinkichu imatachus ñawirishanki. Kay eunucoqa nisqa mana. Imaynata nuqa yachasaqri. Mana ni pipis yachachiwanchu. Entonces Felipeqa chaypiqa yachachesqa nin Bibliaqa. Tukuy imata Jesusmanta yachachesqa. Ajinata entonces hermanos, Espíritu Santo noqanchisman parlawanchis, pay niwanchis, haqay runaman yachachiy, riy haqayman predikamuy, payta noqanchis kasun hermanos. Kunan imata yachachesunchis, Jesusmanta. Imaynachus Jesus karqa. Imaynachus Jesús kankunan chayta yachachina hermanos. Porque Bibliaqa creación kamanta Jesucristumanta parlawanchis. Profeciapis Jesucristumanta parlawanchis. Nuqanchis predicana mayq'aqchus kutimunqa payqa. Pichus Jesucristo paykunapaqqa chayta predicana hermanos. Dios yanapawasunchis. Amén. Pachi, hermano Guido, allin kutichisqaykimanta. Napaykamunkichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Argentina suyumanta. Tawakaq tapukuytaq nishan. Imataq pasan chay hanaq pachamanta yachachiy ukhupi kay tapukuyta qosunchis hermano Juan. Pay kutichimunqa llallawa llaqtamanta. Gracias hermano Richard que pagarimpi qhawarikusunchik tawan Dios palabranta que Gálatas p'ankapi hatunimpi suqta huch'uninpi suqtallataq hinamanta nin. Pichus evangeliopi yachachisqa kaqqa tukuy ima allin kaqta yachachiqninman haywarichun. Entonces no canch que pegamos ni si Dios pata palabra manta ya chaganchis tata Dios achachiwanchis chaganyaninta pega no ganchisman willariwanchis son ganchisman chaytagani no ganchka willanayanchis tian mano chinke no ganchis hapikapunanchis soten sino willarimunanchis tian invitarimunanchis tian no ganchka tukuyman kay palabranta apananchis tiyan. Tukuyman haywananchis tiyanin kay Diospaq palabrantaqa. Charaykunin kaypaqa sinoqanchis nin astawan yachaqaymunanchis. Astawan Diosmanta palabranta qhawarikuymunanchis chayqa. Nuqanchisqa nin hermanos ni astawan responsable kanchis willarimunapaq. Charayku nuqanchispaq nin si no nuqanchu Diospaq palabran pipich leyku yachan
Paganin Señor Jesucristo antía kunchaga Espíritu Santo vidampit kasan chay runaganin hermano y chay hermanoga k'anchay kanqa kay mundupi k'ancharenqa tukuyman willarenqa kay evangelio mantaqa charaykun pero tata Diosqa imata munan nin kaypiqa pay kallpata haywawanchisña pero nuqanchismanta ima munan voluntad ninchista noqanchis o sea mana saykunanchis tiyan a veces tata Dios trabajunta ruanña pero noqanchisqa trabajunchista ruwasanchis willaramusanchis predicamusanchis más hermanos nin noqanchisqa pakaykapusanchis nuqalla entendiyatiani nuqallapaq chay hinamantanin pakaykapusanchis Dios palabranta hermanos ni charayku noqanchispata kunan tiempo deberninchis kasan kaypiqa willanamuna parlarena imayntachus yachaqanki imayntachus tata Dios yachachishunkii chaytaqa willamunayki tiyan y kusisqa kanayki tiyan chay predicamusqaykimantaqa mana kusiyunakunaykichu tiyan runaspi hermanospi pastorpi sino tata Diospi kusikunayki tiyan payman porque noqanchis paymanqa cuenta wasunchis tukuy ima ruwasqanchismanta amén hermanos. Pachi hermano Juan allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykumikichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Potosí llaqtamanta Yallawa llaqtamanta pesqakaq tapukuytaq nishan imataq ruwan sumaqmanta chay tata Diospaq kamachiynin chiqan kananpaq kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa hermanosni hatun napaykuy tukuy qankunapaq tata Diospaq munakuyninpi kachun kunan kutichisunchik kay phishqakaq tapukuyta kay yachachikuna p'anqamanta ajinata nishawanchik y kay tapukuytataq kutichisunchik kay ñawpaq kaq Timoteo p'anqapi hatun yupayninqa kashan suqta yupayninkunataq kashan kinsamanta tawakama ajinamanta tata Diospaq parlayninqa niwanchik si pichus yachachin waq yachachiykunata imana churakunchu chay chiqankaq Jesucristo parlayninkunaman imana yachachinkuchu chiqankaq doctrina nisqa chayman paykunaqa punkisqa hinakanku ni imata yachankuchu loku hinakanku ajinamanta paykunaqa t'aqakuykunata apamunku phiñanakuyta maqanakuyta ajinamanta mana allin kawsayta pitaq kayta parlasharqa apóstol Pablo ajinamanta chay Timoteo nisqa chay joventa payqa nisharqa imaynapitaq yachasunman tata Diospaq chiqankaq doctrinampuni kasqanta kay p'anqapi ñawirikunchik ajina chaypi kutichiwanchikña sino qanchik mana waq yachachiykunata yachachisunchu chayqa solo Jesucristo parlasqasninta Jesucristo yachachisqasninta Jesucristo ruwasqasninta yachachinanchik tiyan ajinamanta noqanchikqa yachasunman tata Diosmanta hamusqanta tukuy sunqu ukhupi nin tiyan chay sumaq yachaqaykuna y chaymanta kallantaq chay sumaq yachaqakuspataq kawsayninchikman churana chay noqanchik aqayta atisunman mana allin kaqta y allin kaqta chayqa umanchikpi kanan tiyan pitaq yachachiwasun chayta Espíritu Santo Jesucristo y tata Diospaq palabrallan chaytaqa yachachiwasun munasqa hermanosni
noqanchik anchatapuni tata Dios man atinikunanchik tiyan y noqanchik astawan manchachikunanchik tiyan mana allin yachachiykunata. Pachi hermano Narciso allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykumkichis tukuy pichus uyarimushanku Caranavi llaqtamanta, La Paz llaqtamanta. Sokta kaq tapukuytaq nishan. Imak ameytataq qon wiñanapaq chay patamanta yachakuna. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino, pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Buenas hermanos, hatun saludos kay Santa Cruz llaqtamanta pacha tukuy qankunapaq. Maingunachos uyarinkichis kay Dios pa palabranta kay medio necta. Kay sohtakaj tapukuy manjina Dios pa palabran hinata niwanchis. Imatataq Dios pa palabran noqanchista k'amiguanchis kunanga astawan wiñananchispaq y astawan tata Diosta riqsinanchispaqri. Kay Hebreos libropega nin maingunachos mana wiñay atinchikchu. O sea, mana entendenchis Dios pa palabranta, entonces kashanchis nin chaypega nin flacos, o palabra pega tuyos, porque mana sumaqtacho alimenta kushanchis Dios pa palabranwan. Ancharayku flacos o tuyos kanchis. Maestrusña kananchis nin, maestrusña kananchis tiyan nin yachachinanchispaq. Pero sigue noqanchis nin suyashanchis yachachinawanchista waqkuna. Entonces mana ajinachu Dios suyan noqanchis manta tiempo wawa, tiempo ya joven, ya maestros, entonces yachachinanchista predicananchista waq runasman. Entonces chayta nin kaypega noqanchisqa wiñananchis tiyan ajinamanta pogoyta apananchis tiyan. Pero nin kay sigue versículope ningua kenga chay primeros rudimientos nin todavía chay conocimiento básico todavía chayta no ganchuyashanchis nin conocimiento básico mayganchus maypichus libro kay libro tarikun kay ladope kay libro tarikun kaype kay sutikun capítulo kay sutikun versículo hay veces conocimiento básico chayllatara no ganchis apenas mana dominay atshanchis ancharay nin wawallaraj kanchis. Porque wawaga mana atincho alimento sólido uch'aki mikhunata mikhuytaqa, sino wawaga lechillatara toman. Entonces, hay veces noqanchis wawas kanchis mana entender atenchishu imamantapish chay ratos molestaraqonchis, piñanaraqonchis, o resentaraqonchis, o fuerte palabrasuanpis. Entonces, chayraykus munasqa hermanos, noqanchisqa mana atisunmanchis wawallapuni kaytaqa, wawallapuni tukuy tiempoqa, wiñananchis tiyan, y al final no ganchis maestros cananchis tiyan yachachinanchis tiyan waq nuevos hermanos. Pichus nin lechita tomaq mana atincho nin kaypi mana atincho separayta mayqinchus chiqa mayqinchus mana allin kasqanta nin. Imaraykus wawaqa mana, o sea, wawaqa nin inhábil, mana, o sea, paypaqqa sut'ichu, ¿ya? Entonces, nin mana yachanchu y machos justicia kasqanta, porque es wawa, ¿ya? Entonces, chantapes nin pichos mayunachos kay alcanzanku madurez espiritualman, paykunaqa firme kanku nin, chayqa perfectos kanku nin. Entonces, chayman chayananchis tiyan, paykunaqa yachanku mayqinchus chiqan kasqanta, mayqinchus mana chiqan kasqanta. Entonces, noqanchispis reparananchis tiyan, mayqintaq allin, mayqintaq mana allinchu, ajilamanta, Dios pa palabra noqanchistaqa yanapawsunchis astawan wiñayta, astawan, y entonces al final, chayananchis tiyan maduros espirituales, y astawan explicananchispaq, yachachinanchispaq, waq musuq hermanos, munasqa hermano, Tata Dios yanapasuchun tukuy qankunata ajinamanta qankunapis chayaychis maduros, perfectos hermanos. Pachi Pastor Corsino allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykumkichis tukuy pichus uyarimushanku
Santa Cruz llaqtamanta. Kanchisqaq tapukuytaq nishan. Imaraykutaq necesitakun chay manchachiy rimay ñawpaq kaq tapukuymanta. Kunanqa kutichisunchis kay kanchisqaq tapukuyta. Tito p'anqapi hatun yupaynintaq kashan huch'u yupaynintaq hesq'on. Hinallataq iglesiata pusarejqa cheqa kaqta yachaqakusqanmanta ch'ipakunan tiyan. Hinallataq cheqa kaqta waqkunaman yachachinan tiyan. Ahinata ruwaspa wawqipanakunata kallpachayta atenqa. Hinallataq churanakuqkunatapis pantashasqankuta reparachenqa. Tapukuy nishan, imaraykutaq necesitakun chay manchachiy rimay ñawpakaq tapukuymanta. Noqanchis necesitanchis Diospaq yachayninta. Ama ninachu noqanchisqa noqa yachaniña chaywanqa allin kashani. Astawanpis noqanchis sapakuti yachaqana tiyan. Yuyayninchisqa mana hap'aqanchu sumaqmantaqa qunqapun. Chaymantataq noqanchisqa yachaqana tiyan sapakuti. Imaynata noqanchis pantasqankumanta kutirichimusunman. Kaypiqa nishan noqanchis rimana tiyan Diospaq kamachinwan, Diospaq yachachiyninwan, chay cheqan parlaywan rimananchis tiyan, yachachinanchis tiyan. Chaypitaq pay kutirimunqa chay yachaywan. Chaypita nishawanchis qan hap'iqanayki tiyan sumaqmanta sapa dia Dios yachachinawasun tiyan sapa dia noqanchistaqa. Pablo rikuchin kawsayninpiqa chay yachaymanta atiniyoq. Chay yachayninqa kawsayninpiqa qhawakunan tiyan, runasqa qhawanan tiyan, riqsinan tiyan. Pichus llank'ashan noqanchispi. Payqa hap'irqa hanaq pachamanta yachayninta paypi. Chayraykutaq runasqa pikunachus chimpakurqanku payman, k'askakurqanku payman, qhawarqanku pichus kashan paypi. Chay yachayqa yachachirqa sumaq kananpaq. Kawsayninqa karqa hanaq pachaman hina, Jesucristoman hina. Hinallataq noqanchispi rikukunan tiyan kawsayninchikpiqa. Jesucristo tiyakunan tiyan noqanchispiqa, qhawakunan tiyan ruwananchikpiqa. Chay kashan chay sumaq yachachayqa, hanaq pachamanta yachachayqa. Chaymantataq noqanchisqa sumaqmanta parlasunchis, sumaqmanta ruwasunchis, yachachisunchis tukuy runasman. Paykunataq qhawankanku imaynatachus noqanchistaqa chay yachayqa kutirichiwanchis, cambiawanchis sumaq kananchikpaq. Amén. Hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqakuna p'anqata. Noqanchisqa kicharinanchis tiyan sonqanchista. Espíritu Santo Cristo yaykunanpaq chaypi tiyakunanpaq noqanchiswan. Chaypitaq noqanchisqa mana hatunchakusunchu, sumaqmanta hap'aqasunchis Diospaq yachayninta. Noqanchispitaq ruwanqa sumaqmanta Jesucristopaq hina kawsayninchiktaqa. Ama qhipakuychu, payman k'askakuna tiyan, paywan ripuna tiyan. Yachaqakuna tiyan allinmanta kay yachaqakunataqa. Bendición sumaqmanta t'akakamuchun hanaq pachamanta tukuy qankunaspaq. Amén. Munasqa tatay qankashanki hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki
chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawashniykita yanapay tatay kallpachay Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawashniykita qanllapi salvacionqa kashan nuqayku atinikuyku qanman tatay perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.